kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapanak iti ayan da Mari Arlene ita, Jonas lakay. I know. Anya taramido mi jamit si bakat. Ited ko ti bayad ti kuryente. 5 abulanan sipud na kitap ta kadakwada. Ngam awan pa'y inted na abayad ta. Saan damat nga mi na nagsingir bakat? Amangan numabain dalaang nga agsingir lakay. Amangan mo't no saan da ka sa pulan di kwarta. Amangan no ilibre da. Mapanaklat ta iti ayan da. Amangan no ibagada asaan ta makarik na. Gaputagul uli magda kat saan ta matan nga agbayad. Okay. Adagan ka dahi bakat. Ay pakikitam tiin na po yung ilot-lutok amangan numaksat. Agawid gamot nga minadagos Di mo man ibaga ang mabayagan kay Jay. Amangan no makiistorya ka man ngamin ken Arlene. Naimbaga bigat mo, Mari Arlene. Kastamot ken ka, Mari Mitse. Anya ti umay mo ibaga, Mare. Imayak ta agbayadak, Mare. Ay nawaw, agbayad ka ite? 5 abulanan sipud nakitap kami iti kuryente yo. Saludsudok kumaan, numano ti bayadan mi, tagbayad akon. Ay nawaw, saanen, Mare? Ni, apay asaanan ngay, Mare? Ay na, uray libre latan, Mare. Awan met unay ti appliances yo. Siguro, basit lang, tinakonsum yo. Sigurado ka ka di, Mare? Uwan, Mare. Okay laang. Ay na, agyaman naklaunay no kasta, Mare. Awan anyaman na, Mare. No ada appliances yaw, di sa kayon to agbayad, Mare. Lakay, ilutom to'y ginatang ko abangos. Ay nawaw. Nangalaam iti bangos bakit? Kaibagbagak lang aruda na ginatang ko. Nangalaam mo titinggatang mo? Ti kwarta nga ibayad ko kumakin ni Mari Arlene, lakay. Anya? Ti kuna na kanya kat uray saan ta kanun nga agbayad. Tawan kanumot ti husto nga appliances ta. Ay no. Nagsiyakat mo't nga ron. Ano kasta bakit? Nakalibreta. Nako nampay, lakay. Imbes nga ibayad ta iti kuryente, igatang takit di iti masapsapul ta. Makatipid tamot gayam ano kwa. Naimbag ko tayo manugot ni Mari Arlene ang makitap ta kadakwada. Libre pa ko naman. No agbungan to tinatang amulat mangtad tamot kadakwada na kay. Subadan ta ti kinaimbag na kadata. De, apay nga ikura bakit? Ti anya Wilbert lakay. Nakapsutla unay mo tasilaw ta. Malublubatan. Manungal daw nga minin nga iso ti pinagsilaw ta. Ano? Masapol nga ron ang ma-charge man na. Makicharge kanto kada Jonas inton bigat. Wala na. Naimbaglaangan taadada nga asidag apakicharge santa. Wala nga ron bakit? Saan na masapol ang mapanta iti ayan ti kaanakanta? Awan pa imot nga min budget ta. Nuadda ko di agpa-connecta mag. Tapno saan ta makicharge iti kaaruba. Awan pa'y mo't nga ron. Bakit? Anya ti umayo ibaga tata Wilbert. Ada ka di kurente, Jonas na kong. Ada mo tata. Apay ka di. Mabalin ti makicharge manan. Nalubat ngamin ti silaw may kinanam kora. Ay wana tata. Awan ti parikod dita. Ay na, agyama na klaunay Narigat mo't ngamin awan ti silaw. Nang runay ti rabay. Sana makita ti maramid. Adda ti napanunot ko tata. Ano wow? Anya di sana panunot mo na kong. No kaya't yo, mabalin mo't ang makikunig kayo kada kami. Ha? Gumatang kay laang itiwaryo. Tapno saan kayo matla amarigatan kena nakora? Ay, wanan niya! Dahil ti yurnungan nyo, tata.
Mayat-mat laeng no adda ti wire yaw. Tapno saanan ang masapol ang makicharge kayo kada kami. Anyang at ano gumatang ta iti wire. Kura bakat. Ay nawaw, an-anwan ta ti wire lakay. Tapno makikunikta ti kuryente da Jonas. Panagkunak. Kat saan ta ang magastusan no kas jeta ramiden ta bakat. Umanugot da nga ta. Ni Jonas mismo, tinangibaga kanya, ano kaya takit makikunikta ka na kwada? Mano aya ti wire ita. Dito sa saan kong amaw bakit? Amangan no saan nga umdas ti kwartata. Umdas ba't siguro? Mayat ba't lang no makikunikta? Tapno diretso ti kuryente dito kalapaw ta. Saan na masapol ang makicharge ta? Agkanvas ka nga ron lakay. Wan bakit? Kasta sa ramidak. Bareng adda makitam analaklaka. Adda mo siguro, bakit? Na, an-anom dagito'y awire, Jonas, lakay. Sanda ko kadagita mitsi bakit? Ay nawaw, apay nga rod nga adda dito'y. Wire, datata Wilbert kinanakura da ita. Makikunikta ka no iti kuryente. Amo ka din ni Mari Arlene? Ay kwa, ibagaktukin ko ano bakit? Sigurado ka mong nugot mo't lang day jay. Uray umanugot, ipakadamlatakan ko na, tapno amuna. Ibagaktukin ko na numara na ak bakit? Ipakadam pa'y nga umuna Amangan no panunutan na basta agdisdesisyon ta. Okay, bakit? Mapanak nga ro diti ayang dakalpasan ti pandangan ta. Agyaman naklaunay, Jonas. Awan na man na nakora. Sa anak mo't laengen amarigatan nga agluto. Agtipid tayo lang iti kuryente. Tapno saan adumakkel ti mabayadan. Wen, awan mo't kit di at appliances may kantatam Wilbert. O sige, agpakata nga ro din nana. Ay katagkapi-kapay Saan rin? Asidig lang mo't ni balay mi. Agkapi-kapay. Adain sa ganak ameriendam. Inton maminsan tulangan nana. Sige, agdaken ka dayta. Asidig mo't kit di ti balayaw. Mabaling umayak makikapin, no kayat kaw. Makasidsida kiti karne, mitsi bakit? Ay nawaw, pangalaak kumamot iti karne nga ipasidakken ka nga lakay. Gumatang ka iti store Awan mat nga rod ti maigatang lakay. nawa, naibusan di kwartata. Naibusan idi pa'y napalabas alawas. Manulaangan tinabati dito'y. Saan pa'y nga umanay ang maigatang iti may sa kilo a karne. Nay, nagpartak mo tila na ibos. Kasta talaga Amumot nga ado ti paggasgastusan ta. Inton maminsan to nga rod bakit? Sigurado asan mo't lang agpautang ni Nana Bebang. Kaano danda ni mabangkrap ti istor na. Gapo kadagiti kalugaran tayo ang managutang. Naimbaglaan tanaranaan kayo, Tata Wilbert. At rakati masapol mo, Jonas. Agsingirak ko tata. Kanawaw, agsingirak ka ite. Bayad di kurenteo, Tata. Makabulang gaya kung tinapalabas, sipod nakikunik kayo. Masapol nga agbayad kayo. Ay, wal, makabulang gaya man. Manuti bayaran, may. Mangtad kailatan iti 500, Tata. Ay, nawaw, 500, kunam. Kung Tata, bayad yun dahi iti 3 a bulan. Ay, sa payawan in tugot ko a kwarta. Anyang oras ti panagawid yaya. Intron madamdamapay. Alas 11 siguro. Ag alas 11 mo tin Tata. Orahin kay lata, ta sumuro ta kiji balayaw. Mapan ko alayan ti bayad yaw. Naksayan mo ti kwarta nga indulin ka lakay. Kinisayak bakal. Day, anya nga'y tinangigatangam iti 500. Imbayad ko kan Jonas. Imbayad mo kunam. Wad, binayadak ti kuryente ta. 500 ti siningir na bakal. Ay nawaw, agasam man ti 500 lakay. Bayad ta kano ti 3 a bulan dahi ti bakal. Kasta Wan bakal. Nagbayad ak ata na tamot lang ti marigatan noon ti kuryente. Awan ti pagsilaw ta. Okay la ang lakay. Sana balik, tamausar tamag. Lumabasak pa'y Nana Cora. Si kamot gayam, Arlene balasang kaw. Sa dino tinagkapwam. Iti ayan tigayam ko, Nana. Italaang manan anakita ka.
Ah, wen ata italaang manan anag naak iti paraangan nyo, nana. Kumusta matan ti kasasaad yo ditoy? Mayaten ata da kuryente men nakong. Ay kat usto tapno saan kayo amarigatan ka ni Tata Wilbert, nana? Kinapudno na. Nagbayad kami iti 500 iti napalabas alawas. 500 kano ti bayad mi iti 3 a bulan kuna ni Jonas. Husto laeng ka ditikas jay asingir na nakaw. Ay nawaw, agbaybayad kayo ka ni Jonas, nana? Wan. Naa, kat no nakitaplaang ni Jonas kada kami, nana. Kan libre. Saan may ida asing singiran? Nay, awan amok di tanakaw. Siningir na mo ang amin ni Tatam Wilbert. Ay sus, apay ngay asingiran da kayo kat imbagak mat alibre, nana. Nakasaritak ni Arlene itay. Kat sinaludsod na ti may papan iti kuryente lakay. Adda ka day parekaut bakit? Isuda kanumot gayam tinakita panda Jonas. Kat libre kanumot. Anya? Nas daw itay, idi imbagak ngagbaybayad ta iti 500 para iti 3 a bulan. Lukas ta? Awan ang gayam ti baybayadan da Jonas. Tinaibaga ni Arlene kanya kitay, kat libre kanumot lakay. Ay nawaw. Apay karon ang nagsingir ni Jonas iti 500 para iti 3 a bulan no libre mo ang gayam bakit? Day tatidyak mo lakay. Italaang anaamwak. Ada Arlene gayam tinakita panda iti kuryente. Eh, naglulokon ni Jonas. Anya jay nadamag ko asing singiram kano danana kora kan Tata Wilbert si ka Jonas. Sing-singir ko nam. Wen kanumat. Di mat imbagakyan ka alibre ti kuryente no awan appliances yo? Ay ko man ang Arlen. Saan anasaya at ti kastangar aramidam, Jonas? Kasapulak ngamin ti kwarta manang. Uray anya pa'y tirasun mo. Saan ama iparbeng tikas jay ngay naramid mo? Apay apagkwarta amot jay lakay kan bakit? Eh, bidot ko day jay manang. Ay, saan kailang arudan asing singiran? Kastapay laang ti aramidam. Saan na maulit manang? Rumbang laang. Tano maulit pa'y, singiran kayo matad. Ay na, Jonas, aya, mangibabain kalaunay mat. Amok, bidot ko day jay bakit? Amom ka di asik ati pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Sinuswitik ka no ti diskartem. Sigurado ang nag-istorya day jay nga Arlen bakit? Ay naapo ka. Anya ngay ti rupam nga isarang mo kadakwada kalpasan ti naramid mo. Awanin na bakit? Mano ti binayadan danana kora kan Tata Wilbert kan ka? Sang ribo bakit? Bayad da iti 6 a bulan. Isublim ti kwartada. Awanin na bakit? Nagastos ko. Ay kat sukatam ano na igastos mo. Pangalaan nga iti pagbayad ko. Numasapul ang makipurdiya ka, aramidam. Amumat nga awan pa'y kwartata. Ay na, naimbaglaangan, tanaranaan kayo dito'y dalan, Nana Cora. Saanan ang masapol ang mapanak pa, iji balayo. Adda ka di masapul mo, Arlen, nakong. No agsinger manan ni Jonas kada kayo, di yu ik-ikan Ha? Siyak ti agbaybayad iti kuryente tayo, nana. Saan am ay parbang ti kasday nga aramidan na? Agasam man tapag kukwartaan da kayo matdan? Ay na, agyaman akunay nakong. Tapno saan nga isupay apagparikutan mi kentatam Wilbur. Awan anyaman na, nana. No bilang man ta agsingir day jay aloko kada kayo, ibagayo kanyak tada kami ti agsarita. Aday nyawid ko anatang bakit? Nangalaam mat iti daytaan natang. Dinawat ko Isupay nga abastuta. Kat, nagsweldo kayo ka din. Wan bakit? Manulaang titangdang ko. Manulaang mat nga aldaw ang nagtrabaho No kasta nga rod, ununa abayadan ti utang mo kada Tata Wilbert. 500 lang tumaitid ko bakit? Apay a 500 lang. Itid mo ti buo asangaribo tapno awanan parikot. Anya ngay mo ti mabati ka niyak bakit? Ti importante kat nabayada mo ti utang mo. Gantang nga asim tadi mon ululitan ti kasjay nga inaramid mo.
Isubli kong ti kwartayo, Tata Wilbert. Ha? Ti siningir ko abayad ti kurinti kada kayo, Tata. Ha? Sa nga ribo na ijay? Ah? Awatin nyo ti kwarta, Tata. Ay, agyaman aklaw na ibarok. Isupay nga igatang mi ti bagas me. Awan rumbang nga pagyamanan nyo. Ngamin, kwartayo mo day Tata. Rumbang latang agyaman na, ha? Pasensya kayo na. Tanaramin ko tigas jay, Tata. Awanan na ijay ka na kami. Tinapatag kat nagadalam, tinapasama, kan saan mo nga ulitan. Sumrag kayo, tagkapi tayo pa'y. Agkapi tayo pa, Jonas. Uwan man, Tata. Nagbanglo ti kapiyaw. Ay, nawaw! Saan anasaya at agundawayan tayo tipada tayo at tao? Laglagi pan tayo kumaakanayon, nga awan tinasaya at apagbanagan ti tao amanang gundaway. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.